Solong kado kawi tung touching horn man ke do honorable executive member Lapen, member of Autonomous Council Lapen, member of Legislative Assembly kado wait kami lalong terap ditudun po. Saki mana map coklat.
Itong kiting seat ande mate sentuh ti akum lina ta Ni dapat nang sentuh. mirpen man gipaje ka bangke tum patanglong pemilu mate itu matun tuang deng dam tulo na tum apor kang nitin pe mate nona bangke breakdown dorom kita tumpe prayer meeting agar naik bangli tum handphone tulo na mate ang tum tame dak bang telo tisipet lo kusining telo mate kitengsi bangke kataram apan sia po pipon po kalbia himpe kataram dia bangke tung singhon sa lumse timu ang intensi paprang pun po la sopli bangke bible reading si dudun po si bisik negi tansi tuneng rilo Yang tadi ini orang non time dolar. Ini nama Ada pilih yang kecil ini ke Indonesia ini mana ini? India Sekolah Kawasan Kerja rumput kota kan kita diam lama warakan nangi kita kita hidup setelah usi tahun dunia ni kerja kerja apa tu kerja tu kerja tu berada itu tuti kerja buat kerja kopi kerja tidak dorong tharong si dunia ni dunia jo sangat nanti bukan kita nangi kanitimu si ini korban si kedua bagi kerja long adat nangi kan timu lo nangi kerja bang minta ke bang ke bang bari ke son bari ason kerja alun terluar long si hati si green hati si nangi kerja benar orang ke pelampe kerja ke pandar bang ke pan seladak itu ya kerja atau kerja atau pentinglok turi paru doto mapan anta tampon tanjing tudun si nang kerja long ala bang sohut kerja long mundar lo kei ku dipudu na ve tadi dipudu na ve mek karu ka ve ka tu ka ve piring duye to wara ve ta sinali matha si tu kadu ve pan matha si kingon si kei kingon si nali kerja kei aku wol papen dak ke do tum kanta salajong isi agilalo lagi tu nali kipeduk lo nali kipeduk si kat nali kipeduk penjok si kabiara tu ala tahu kedu ketik beri tu nak kedu beri dapat dia dorbar tu bakar kai tu penting nali lo makena tu si japong orang kuidun si nali kabiam lo apakan kalau tu ke United States dan kota di so di tikilo ya kan nali epitek kedu dan akan bahasa Indonesia kita nang dikengkang akan si nang dikengkang akan si dak api tertujuh si non kita tak itu akan kerja tu tentang ala tahu kita tak kerja hello soal di hukum isu akan hukum akan nang ansur hanggang si kita tak ada kerja tu panta isi ham tahu memperbaiki betul si non kini kerja tu kerja tu cuma tak komisi itu tu cuma tak juga sistem teknologi ini apa tu hal mesti cari apa tu kita teknologi baru kerja long akan kisahmu kalau sekarang apa teknologi dalam sistem teman mana itu kerja long dan masal di hari sar racing day MLSR IM
and receive the deed of this land, council secretary specifically, and then part of it, rules and something in then visible material or granddaughter Sakti Mary Mandir. The number of the one part of it, don't be considered, maybe the 40 of the Bible text like that. Matthias and Benty, Paul and so you see them creating it. That's all Bible report like that. Itu Father of Nation, Mahatma Gandhi dan Nanding Bapu, sesuai Bible report lah sih, sesuai Bible report si politik, ambil si politik ini kan, atau beliau itu mengisi pondong dia itu memang kan. Matthias Benty, Paul and so you see them creating yang. Jisu anu tiong tia tu mak apan teglong si inglong ar ludam si ingilo sangku atu alang lilo wang lo laten hala tu mapan hansi karjong si kidul atu mrengwe ima siningara hala tu marab mondu atu mrengwe ima hala tu aning tizi asodu atu mrengwe ima hala tu birthe Japan Fuji Dormia kam apan kangcir, lakukan kangkir atau renwe, ima ada tu imkanji. Kangjin so teh atau renwe, ima ada tu kangjin so longji. Aning impir ada tu renwe, ima ada tu arna apan teh longji. Aning kepang sam teh atau renwe, ima ada tu apan arna asomar kusi jetangji. Dormi akan menapot kacine ke foto renwe, ima sininga thak, siningarat alatum, siningarat alatum arat. Mone menapot nang tumapan kapin rem, kacine lapen akijor je, isi nang tumapan katung le akino alam nang kepok kabahut nang tum renwe. Jehova ni arong partina, ima siningarat nangtung anong eteho ima nangtung wang leako kalau tu monkia tu mafanda lasonsi jenek anang lam khabar dulu itu na dorong ayo basurayo doigo kinannayo so lanna gopakumarayo govindayo namo namam pampadomadini Bosudevam Sudam Krishna Pampachananam Daivati Hidayanandam Paramanandama Dhava Amukram Parativasalam Lammayati Bhimam Jati Patamaham Vande Paramanandama Dhava উপস্থিত সমূহ ৰাজ্যলৈ মই সেৱা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল জন্মদাতা স্বৰূপবাসী চেঞ্চন সিং সিংজী যি আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে মই শিখ ধৰ্মগ্ৰন্থ শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থ চাহেবজীৰ অন্তৰ্গত পবিত্ৰ বাণী শ্ৰী চৌপাই চাহেবজী পাঠ কৰি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, যাতে তেওঁৰ বিদেহী আত্মা চিৰশান্তি লাভ কৰি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত স্থান পাওক, এই কামনা কৰি মই শ্ৰী চৌপাই চাহেবৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছোঁ।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। इक्की ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनि सेपां गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है बे सच नानक होते बे सच। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। पचाही दशमे कवि बागवंती सोपाई हमरे करो हत्य रक्षा पुराण भई चित्तेच्छा। तब शरण मन रहे हमारा अपना जान गुरु पारा। हमरे दुष्टे शब्दों में खाबो आप आते मोह प्रतापो। सुखी बसे गुरु परिवारा सबक सबे करतारा। मौरसा निष्कर दे करे सफेर तो हाथ संगरिए। पुराण है हमारी आशा तो पचन की रहे प्यासा। तुम्हें साथ वर्ण आओ जो वो सो तुम पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल-यौमिल मौऊद वशाहिद वमशहूद। कुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल-मु'मिनीना शुहूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. कृष्णाय वासुदेवाय दैवकी नंदनाय नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघाय। कृष्णं कंसचानूरमर्दनं देवकी हितानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि राम रूपं श्रुतिभाषालोकं लङ्घय। After Lokimon prayer, I request Sri Joyram Bhantu, our artist, to present Sarvik Bhajan. Kemudian aku isi yang mana yang mana? Iya, ya lah. Bro, ini kasih. Mau lagi isi ini. Itu lo. सुरकी
Darby Bojan Ilun Jimansi, Cermin Widam. Sing song
li te he mon san li te apen nai tong pan te pan ye pan ni hang lo le tum chi lo ka li tan e tu ma pu sem son sin ti la ke ka se man te lo February ma te non son thang khang che lo na kep se man te lo 1910 ni ka ikalo mon sta lang ni Sarbura Engkur Singh ti bang ke British apolo long interpreter ko si Golagara long alang ni Inul interpreter kampen long ko si Golagara chitre lo lapte nalang ni parliament la hello Run Mathawi Timungti kan Pangri lo kalaga Dudulo Golagara long lo lapte nalang ni Golagara high school long Golagara mission school long jumpong hutsi hala so ke pre-independent period 1940s period hoke growth of nationalism mate India atung ta independent ham bolo emperor ke long ye phang ham bolo British rule pen colonial rule pen lapena porsi alam ka pietum yokta dogo the atuman ke isi nationalist sentiment do khai ke hon sentiment wasi khai ke hon sentiment ka biang bong itu cengke di semua tu sensor sing itu hello tapi itu tak hemprek lagi tapi itu tak itu tak yang jokce tapi itu tak lamiki reng lagi juta juba reng lagi buka mata pakai ceng bang lo apa nama ni kenut dia tak pas ceng bang lo apa sih nationalist sentiment khai ke pangrum je pan aning ke hangdo Rasi 1940 ningkang si alang di Cepacolo inut abang pipen alang ni men ke la ponelo la bangga lata barua abang pipen se pacolo la sonika masih mohong dijual 1914 ni kan mohong dijual pula soal ke bilang ni jangkong pula 1930 ni kan pen hadak British anodo kan kudo jangkong lo hadak si nail rate laki Assam governor lo 1914 ni kan dengan Humri lo hadang nang Humri ya pak ingar penang hasil penang sen dari lagi dua kali ba Marutika lagi dua kali transportation atau lagi mission kali dia posi Songbe ini tungkar ikan Songbe pensi ingar pening kumdam si nail rate bang mohon dijual along nang bohalo asal si Kalikan ebede crossing terang lapen labiwel durong muniram langme langtukso inti lapen John Kakar lahaya tumpen selangsi isi memorandum mate kaparno dona do pilo mikir pura itu hake mikir tumta district nangki basado pilo Basot yang bersiaran itu, alam itu nerolong lantai teglong di, alam itu application memorandum di video, nail rate akan Assam governor, British colonial rule hood, British governor sidak langlo, jangkong lo, lagi mohon video aku lo, hal ada alam itu pinpur atau video lo. Basot yang bersi, karbi itu kan 1951-52 lo bagi district long lo itu kan United Nickel Hills District. Lapen North Kachar Hills, United District dan Pilo. Lasi lasoteng masih itu karbi jumta kerja mati pen rangsi dasar genglong cingrum lo. Lasi ini tu kain tangi bude ka cingrum ka setu donangi. Ini tu teglong lo Israelis atau mana namun Zionist movement pen bangceng si non ke Israel buat state amahanan teglong 1948 pen alam itu non bangke Zionist movement itu anak tanglo ma deso jahai ni jalan strong wasi ini tumta karbi itu jauh karbi yang long karbi itu mintang di pulau te sacrificial leader ini tu makin nando leader itu kami thang sacrifice naik kami thang determination mati kami thang patriotism mati khai keting hona sentiment donangi wasi ini tu kami tang ikut sensing ti alam dike Basot district apelong ya pan
Karpia Dorbar ko sing lo. Karpia Dorbar ke sing cheng la ke 1945. Ko thal duri long itung kali kang won chel ro terang he mo long si ching room lo. La pen hada dora khat chali ra ra tu Biren Teron la ke non rong klana gamura ke sa lo non ke cheu arlia lo. Dan so taksi Barilong terang. La so taksi Samson Singh kilong cerang dun song be la penso saksi la bewen durong la hai tu cerang itu 1945 pente Lampung HP Sasing Teron itu kecengsi Presiden Manglo Karpia Dorbar tapi Karpia Dorbar uthola nikah tu lola ke 1946 nikah Jipur wadi Ojaya itu Ladakh serang itu isi Khestana mai seng lo Karbi Jungga district nangi to pressurize kan Indian government kan Assam government kan RDP kan dalam itu isi cabinet seng lo 1946 anikan pasti alang ni bangke aci se tihek kusi 1948 ke alang dicewa yui lo alang dicewa yui belapi Nihang Rong Park si Tong Chun Bang alang wilayah deng jolo tapi Muniram lang ni si Presiden jolo alang itu makai jawaban si 1952 ni kan itu United Mikir Hills tapi North Kachar Hills pu district Longlo tapi najak si itu Karbi itu tapi Karbi long kapre tribe inglong so tribe dolang Rengma do Kuki do Dimasa do na hai temuta Rengdok Rengi dorong lo, tapi inglong asal tribesmen kali dia tu kita orang itu melongan, dorong lo, tapi Karbi juga isi identity, mate dulu identity gitu dia tekelah lo, itu malam kita renglo, orang like inspector of school inspector apa sih kita tak foto lo, kalakha kita, bijuso kita so saya temu puru kulahai kita orang litoksi tak gelam tak birang-rang apa cang orang ni roman script si kita pangcing lo tapi nanti si KSA tu mereka rowing itu mereka roman script long lagi tu movement pensi itu tak itu pinike identity long lo pasti ini tu pusat Samson Singh di kecepatan lapan alang wi akhirnya sacrifice itu power gimi tu bercari nai. Especially I want to approach to new generation of the Karbi and even to the mass those who are dwelling in Karbi Anglong. I would like to request you each and everyone to be like him, to follow his steps as a sacrificial leader. Alang wi solat alang tingkang seorang je pansi tuning rilo kasih Samson Singh dia purial ini terkait dia. Ninggir lo, ni ketang kita terkait dengan doji. Sekarang itu kan, aku kecil ni culo, alang di solat hat, ini sacrificial leader. Mate, kaya kan, abang group he abang, kaya kan setan contribution kipi kan le, abang putin kita, bor ilo na. Itu lo anak macam ni pedona, langsung ni negesi pejuto kardom. Some valuable information about our rules and proceedings. Turu pilo orang kan, lesen tu yang terkena sot alam hari hui. Rules and proceedings dia buat ketan bagi ni puan puan. Tapi tapi yang andeng dah perlu na, tum tapi tu alugi tumpen lampiar di puan perlu na. Tapi kecengsi Supapun itu, Karbianglong Commerce Council, Art and Culture Department, hello, HR, Honorable Executive Member, Sir Turdarong Khan, Bang Pansik, Tuloy Poning itu, alam ini dari Ipan, dalam. Ingdeng, subscribe ako, penulisan penting di kecitong Karbianglong Commerce Council IM doan, MIC doan, tapi itu sini bang Solon, tamun itu Gedung Saru Sarang Pen Turun Sepimung Ampun kami sini bantu
ki mo me long ke phapon pe nak tom do dam paning udan ni alam thi ni te kamong le lo mona dong le tum apan o profesor kai taro sango pen ang ni kai lamu itu penangan kacirong le asolan le an pa ni pon lo samel tum rules and things ki apan kaciki mo pon wer nan ko alam the ke la hello itu karbi tum free independent mate independent oleh perangpen karbi itu sejak jam asam malu itu asam itu pun orang sangkan sejak jam tu kalau bangsa sejak jam pen cingrum pen isi mitang wong linangji pula bangsa kita tak ceng kita tak kon kerja kon ceng abang itu merusak kon ceng tilo kesalahan ni mana kita dalam sepen celo melihat terus sama orang alang di ke isi pura mu pun tak ada bangsa saya hut isi keplan kita yang saya makan lo kalau pun dulu kita ni penceng lo kalau tu British India hut British tu pen kecelan kris ya kisah bangke asal iklan tu lopo sih langsung ke isi apa kosong upper class kosong family tu dulu British tu mealang ni kecil di pen pen nanti orang yang wasai iklan inspektor school iklan pen kalau dikasih produk asing pen sedamang Pano ne sampai karbi kilo angkang kalau tu nongol distrik labangso hasil nongol distrik apa laku setor distrik kalau bangso angkang karbi kurang nasi kilo mah tu orang lihat kan kecilnya tahan beli mana teman teman orang lihat humri dan lo karbi tunduk kasi lah hari kilo karbi tunduk si isi orang rido pendong si cingum tek perutan te mau api teman kecil kurun nama saya tu po lami jiran juga pencengok isi birdhe long isi akhei kan tim bukan sih kalau nuna saya itu orang lagi mata ceng abang kuilo aselang lisi lah langsung ke mata penselang sohal langsung hula kaya hul pakai teh giding ke teh cele itu satu kami lupen singrum sih bukan pulau kaki dorbar seng lo kaki dorbar pensil langsung ini suntai bintang distrik boleh jiran nangi pulang langsung nanti ketan peruncok aja ini sih ini itu langsung apa founding father mereka ngomong so kiseng langsung kerja tu Apollo Apusaro itu kecewa ngomong lalu si alangli langsung ke panggung kerja kayak pandai panggung kerja ngong keranji ku harus tidak paling apa asong cepat dalam tek iklim kontek kalau langsung panggil itu non penyiarnya tapi itu langsung bicara di keran solang kudu dari berharap akhirnya itu non itu kan along rido lo minta distrik lo akhirnya cambong lo waktu tapi ni sih itu yang akhirnya ngomong nulang kecil hong caro corsa morsa penting lo itu isi akhirnya kosong sih kasih grup ini masih akhirnya kosong sih itu kayak grup kedua mah posisi itu terang hadun pada kosong lo kamki itu orang lagi itu mulai corsa morsa itu belajar ni tapi itu mampu tapi karbiang dulu tapi karbiang tan sampai distrik terpek, pada state terpek, Nagaland, Meghalaya, Arunachal itu karbi tuntulan. Tapi mampu tapi normal kecingrum kita bang era itu pulang deh. Office tapi hey karbiang deh karbi. Tu labangso kecing hontek, labangso hey elamiki si building support si labangso kosong si itu ipajak hegi mah po mana bangke itu rules and something ketan kang timung kang labangso Charlie itu kenan ko pula labangso itu sini lalu jadi itu sini lo boleh terhampir lo kalau sahuta itu karena distrik macam mikir distrik lo pura bangke urusan distrik kami kiel orang negara cewek lo sebab kita be alangli labangso ketan aning peruncok aja ini si karbi kecilmun kubasi itu kemang lo lalu kasih pihak pun ini lagi kantung bangke lalu itu takut kalau istana karbi akhir yang si singkong lagi karbi akhir yang si baperan lagi pulang teh ni siapa tu lagi building support elamiki siapa pun kosong si kantor pun lagi baru tidak karbi orang sana ini sini pun si klaim nama lagi tu si ini jadi ni lo tapi ni lah federasi korjo karo pon alam pen azok itu karbi akhir itu kacing ringanji kacing honanji pula bangsa alam penhan pasir di pon pon ini pon alam curolo si next, I would like to request Sri Ujit Kumar Dey, Deputy Speaker, Karbiang Congress Council, to share his views on rules and functioning. Omwete hoa, অনুষ্ঠানত
আমার মাঝে উপস্থিত আমার 3 নং ডিপু সমষ্টির সম্মানীয় সাংসদ হরিণ সিং বেনাগরিয়া, আমার 18 নং হাওড়াঘাট সমষ্টির বিধায়ক, আমার 10 সিং অহাং ডাঙৰীয়া, লগতে চাৰিবাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অনাৰেবল সকলো EM সকল, অনাৰেবল MSC সকল, এক্স EM জোন সিং টিমুং ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ চাৰিবাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সকলো সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি ইয়াত অহা আমাৰ ধৰ্ম গুৰুসকল আৰু আমাৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই পুণ্যতিথিত আমি সকলোৱে শ্যামসং সিংটিৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তেখেতৰ বিষয়ে ইতিপূৰ্বে বক্তাসকলে কৈ গৈছে, মই দুই এটা কথাই ক'ম। তেখেতে সৰুৰ পৰাই বহুত মেধাৱী আছিল আৰু তেখেতে তেতিয়াৰ সিলেট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তেওঁ BA পাছ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যে দূৰদৰ্শিতা, এই দূৰদৰ্শিতা আমি নিশ্চয় অনুসৰণ কৰিব লাগিব। তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই তেওঁ চিন্তা কৰি আছিলে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰা। তাৰপিছত যেতিয়া তেখেতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যে কাৰ্বি জাতিৰ এটা তেওঁলোকৰ যে এটা সুকীয়া এটা পৰিচয়, সুকীয়া এটা তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী, এই হিষ্ট্ৰীটো যাতে আৰু সংস্কৃতি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা সংস্কৃতি আছে, নিজৰ পৰম্পৰা আছে, এই জাতিটোক যাতে ভৱিষ্যতে যাতে সমাজত বা দেশত এটা পৰিচয় দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত চিন্তা কৰি পেলাই ভাবিছে যে আমাৰ কাৰণে এটা সুকীয়া জিলাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ সুকীয়া জিলা থাকিলে আমি আমাৰ যি কাৰ্বি আংলঙৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক আমাৰ নিজে আমি এইবিলাক বজাই ৰাখিব পাৰিম, ধৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু পৃথিৱীৰ বুকুত যে কাৰ্বি এটা জাতি আছে তাৰ পৰিচয়টো আমি দিয়াব পাৰিম। তাৰ কাৰণে তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ আমি পিতা বুলি কওঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ ফাদাৰ অফ কাৰ্বি শ্যামসং সিংটি। গতিকে তেওঁ আমি অনুসৰণ কৰিব লাগিব, তেওঁ শ্ৰদ্ধা আমি জনাব লাগিব। তেওঁ এই জাতিৰ কাৰণে যে চিন্তা কৰিছিলে আৰু জাতিটোক যাতে ভৱিষ্যত যাতে হেৰাই নাযায়, তাৰ সংস্কৃতিবিলাক হেৰাই নাযায়, তাৰ কাৰণে যিটো চিন্তা কৰি পেলাই এটা সুকীয়া জিলাৰ কাৰণে দাবী কৰি আৰু আজি আমি সেই জিলা আমি থাকি পেলাই আমি এইটো উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি দূৰদৰ্শিতা, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক Dipit ang sertifikat ang Benglu Samson Sing in Pikari Arani Kashikimo Hirje Penang amatum ng ason ng Separjang Tahan ini Penang amatum ng Menpel Arrangement Tahan ini Penang amatum dit ng Kurhimo Aking Bos Ipapay Kitji Apan Bor Itahan ini Ponta Mena Apur Kimo Kasipanggo Akhay Ye Ajaki Bingreng Unik Lu Samson nang sondhot ke idam tang non lapen mo kewang ji army anta long tang dedo hempian nu jok pc kachipur ji kerok pechi puki emang ta eman nami keparu army siasai in paro nang kopji nang pipit anghan aminu pedona
yang kaya son atum reng dok reng ni tolong nak kita kadang long ake hai long dia jalan ada Alamu Munilibang Alangli em asangu pen kami Than Bonlo pen Kalyangon Thomas Council EM Ajay Sulto Rongpar Art and Culture Department in charge EM Ajay Alangli kami Than Bonlo Ujit Kumar Dey kami Than Bonlo Lasi Samson Singh ya kaya lamu ke itu kasini ne bangke oh ate andingkan wang si itu cetan kono penan parte alang itu mason ana baca kong kelong karjong kangkir kelong alang itu ali deng pen kardia kei man kapangrum he abang so jakong kelong apor kom he lingkan tong ke ban ke an pilte na haje tun pen lalu kam arpu kardia kei ban non punon men itu ke klaim pida per klaim ne ke dam pida per klaim ne ke chupida per klaim ke chota per klaim ne lala kam ke the langli ke kam te kang abang tu ban ke itu ke kal ke kai le tikimono pe dalang li ban ke ne ba ka beto Samson Singh ki alawat alang li long kecilan dulu babang buang kiamen murid Than Bonlo kardia dorbar alam dame Than Bonlo sila bangsu along kardia dorbar bong along patir pipon si dilitung kai kaji Than lo alun lo dame alam lo dame tum lenje Bonlo Than Bonlo je kardia ngong la bangsu Distrik Kepalong ya Phanpen Kalbia Rana Dunda Hendrekan si Kepalong ya Phan Kalbia Long atau Kanu itu Kalbi itu Phan Lam Iklaim Kedam Kepangli ya Phan Alang itu malah bangsa Hud Samson Singh terang alagot atau Samson Singh dia alagot Khor Singh terang Songbe Langkung Habib Sarsing Langkung Habib kalau bangsa Hud Nial Rongpar Mungram Langni Olahayan Labang Putu Kecepat Dut Alam ke itu Sini loh Lasir itu Ahok tema Samson Singh intige elected man une dekho Kalbian Wong मैट्रिक के पास चेंग तो बीए के पास चेंग सैमसंग सिंह इंटी kalau bangsa ke Bharat Sadin long lela Lasi alang lihala sud kapol hiya akole samen ke Mora Richan College nongke Bangladesh si Banglu demo Pasal penjelang lige dia nak pas lo sialang long kargiang long arlo tek muncul tu alang di long sialang tu lo kalau suhu sorgari amra mojadar alang itu alang di long sialang tu lo lasi itu Cetan kami alang ujung ke klaim kedam, alang ujung ke klaim kedam, huruf kami politics tu, electoral politics tu, kalau tu election dah cetan,
election ta thur pen sedan sedame kar yang long a district kewan je phanama ke ning silepsi arjap tipsi koso ta ke claim a joine si elkum district kelong du bang joy ke nibi sedan kolam theke pui ke halo kalau 1937 ni kan Assam lo election ke ducenge 1937 ni kan lo kalau bangso 1937 ni kan lo ni kan lo kar kidum ke dilum kopai melo British na do ini Guru Samson Singh di Kalitang Indeng Toksi Kerapo Bangso Kacikimo Amai dong Cetong Rapet Manteng Gedo Haralat MLA Dr. Ngong Hai Bangso Mai dong Cetong Surapet Kalbel Autonomous Council Deputy Speaker Ojit Kumar De Sehai Lapentu Manteng Kedo IM Akai Mol Sing Timung Bandang Lo Manteng Kedo IM Akai Bi Manteng Kedo MC Lapen Ru Samson Singh di Adonara Lapendak Anawamen Kataram Alang Likarjong Sining Hemrengmi Padolong Wergi Panpura Nang Citong Dun Kapre Kadhorom Aku tinggi itu Lapen Keting Honda Student Tuan akan Cecengsi Nilingpen Kadam Pipajiro Kadam Nasi Lam Nili Ruidu Delo Bohet Taruh Sawo Gai Sekample meho panam siapa? Alang Nilingpen Name Kalau background mang kalau kenapa? Lapuanan Nili Kacini di alam Itu ini Langsung ke sini tu nak warsai Sini dong lo Sontak taksi MLA kahai kami Iya Art and Culture in charge dong Kampus kami Thane lo Lasi nili rulunde lo Ketanda Thano Mohidat Ason si teglong lo Si Sonalam pun dah ni lo Si national identity Hey identity Aparman Klaim nang po Bukama Thati Cengsi Abang Pulo Kusi Nili Cini dah Guru Samson Singh di Bangkit Alang Nipan Sangkur Kalisan Kurala kami Bini Samson Singh di Bucadanya Budi Samson Singh di Amen Apang Ruku Bibi mana Langsung kali Ruku laso Ataikel Kelong Kelake Alam pen Kacimbar Abang Tuhan Singh Ruku Ataikel Nekal Bisu Nekal Ru Samson Singh di Kulutan Nelibui Bate Sikhe Gitur National Lasso Resurrection
Aparman alang dikit bercepaduk. Labang ke, nona uwe lapen bawa pia uwe cuma kami nak isi ator mo, isi ideal lo kusini internet, jonggam piti. Alang lihat ata berikan arong cewek dan duit. Lapen ningoi lo, itu kado kan kurara, arbi kurpora kami ningoi lo. Alang li keman, ateng pen, arbi akai tong kami, demi tangga distrik ajila ke celong lo. Tat distrik celong coran le alang li kamat kali tahan ini. Distrik long depen, arbi akai tong. Bharat sadir long wirang rahut, kenang corason, seklaim dunia kan orang tu alang li kasih distrik tu tahan. Sahai alang li keman, alang liman, paplen te burote, senson ru senson sing tiga belono, paplen te burote ilitum kado kabelo. Karbi purpo, so karbi alang katunti, ini ke paplen nanti. Lapen isilan mana, meri laka, muat MLA kahai dapat hak, distrik long lepan dapat. Electoral politics salah satu bola alang jonggam lo. So electoral politics dua wajib kursi tabe. Neli jepudan bang lah lo. Padahal long le apa pen? Bangsa atau mondo lapet India kan democratic country bukan tidak. Langsung referensi electoral politik berhang dong itu. Sistemnya nol. Distrik Longdet pen api sita. Karbi akai pan distrik tidak api sistemnya. Alang liman pen aku politik sudah. Bangso ajo ini gimana anda boleh alang liga 1948 atau arong cewek dong itu mana politik lah lapen distrik Longdepen ada fungsi mau tapi 1986 ante Ru Samson Sing di Kolmalo bukan mereka itu sini deh atau orang sepuluh tu sini dah tak 90% akan bitung sini deh. Alang limen deep joyason sido. Alang likan dia kaya pandai kemikan. Alang lipan bang soanong ipikan tungke politik tu. Talah so politik. Penana por, penana ningkan ke deep sido sampai. Siapa orang le lo? Alang limen nang terang kok. Dia punya dah lo. Dia punya dah najone. Karbi akai tu Samson Sing Ru Samson Sing di komat lo bang ke. Dinian kacing ni bang kita omong sendiri. Udang je. Sondak taksi. Mopen. Taruh sahur kahit tentang lo. Ta selebrui te. Hempian yo. Apan asap makan ni, akeli ni. Aningkan do kusita hirong gino. Kusarahut aporon coklim, angkun do nagi. Kemata hello ati do nai. Langroy son am alangta. Hakir cilik, langroy suan alanta, hakir cilik. Kili Yahud anta, langku amen, akhir dubino. Hakir lero apita, langroy suan, akhir alan, akhir dubino. Jekron niasan amen celarli akamta ajo anaru isiat
Moseraki hir along amendo non antai hir bangla momoda hirdi moa fijeta hirnala kurkimonuyo uam akhir itu jinihur tena kusaranuyo ku madu ta sini lasi New York ni lalu ini tahu start pula dekat bulu gelang yang lempung sok cepat
Cuma tak nak masih belum potensi. Pelang alam tu kau. Nanti dia cek. Mana pelong karbu lain dah sini. Asal dulu lah karbu pelang ada itu lah. Ini dia memang halat mau berikan. Hantar. Lagi silakan. Dengan kita Insya Allah ini kan adalah khusus untuk pemilihan kita malah suatu hak nanti tentang kecil-kecil macam ini. Sekitar saya pun kali hang apa kalau bahan jalan itu sabar. और सामने सभी डीएम और सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी Nang foto tu ni एसओ सामने और उपस्थित सभी सेक्रेटरियों काउंसिल के उपस्थित हुए आप जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन देने जा रहा है ये बहुत से अच्छा हुआ। हम जांच करने में भी बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि पहले जब हम लोग किया था उस समय कौन बच्चों पार्टिसिपेंट में आता था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आज तो 130 स्टूडेंट आया। कितना अच्छा लगा और हम सोचा कि इस साल में भी कम ही होगा पार्टिसिपेंट बच्चा लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग आया है वो अच्छा से पेंटिंग किया, वेलकम है और आप लोग के लिए प्रोफेसर अच्छी होगा। इसलिए बच्चों लोग ये देखिए आज जो नहीं ले रहा है उसका भी मन दुख होना नहीं चाहिए। और आने वाले दिन में जो आने वाले साल में भी इस मॉल में फिर कॉम्पिटिशन होगा, ऐसा ड्राइंग कॉम्पिटिशन उस समय भी ज्वाइन करना और हम लोग देखेगा अगर ठीक रहेगा तो आने वाले साल से हम लोग सभी को पार्टिसिपेट देगा। एक बार कम समय होने A ceremony from a consolation prize. Group A consolation prize goes to Abhinav Hajarka from Neurotix. So Abhinav will be awarded consolation prize, cash award, and then certificate. So I request men to honor the prizes as deputy director. May we give round of applause. Shruti Dhanoi from Atul Tumi. This prize, to give away the prize, I request a senior sir, Teran sir, sorry. Dilip Teran. So who is Shruti Dhanoi? Shruti Dhanoi. Atul Tumi. Shruti Dhanoi Atul Tumi. Man is coming. So we get trophy and get first. Is Runya Bijang Kathati from Calvary Home Academy. So I request Under Secretary English to give away the prize. Serena English. Everyone knows? जाने नहीं हो, पुणे पैसे? पुणे पैसे? अरे पुणे पैसे?
Ahmed. Junaid Ahmed from Junaid Academy. So I request one statement in the automatic motion to be followed the first. Coming forward. First of all, congratulations to you, and this is. Now group team, I'll start from consolation prize. Gita next. Yurgai Academy. I request Cornelius sir to give away the prize. Please give her a round of applause. Round of applause. Afian Tumung, Yurgai Academy before, hard prize. I request Rebecca man to give away the prize. Kavyam Tumung, Yurgai Academy. Thank you, man. Now next, I'll move to second prize. Andi Rohan, Kendra Vitalai before. Second prize goes to Andi Rohan, Kendra Vitalai. I request sir, Rastu to give away the prize. And the secretary of the Long Commerce Council. On class law, which class? Class 8. This is the last and first. First prize goes to Jingwei K, Rongyang English LP School Depot. Rongyang English LP School Depot. First. I request Sakshi, Sakshi, license officer to give away the prize.